Terra delle ser, terra de soñar, terra que te pide tempo da jugar, terra que te da tempo de nacer, está ya pedir, volver a sentir. Yo, listen, every beat, every rhyme, let it all unwind. In this timeless place, up as you will find. We don't need to stress, just embrace the light. In this unseen real, let your soul take flight. Terra delle ser, terra de soñar, terra que te pide tempo da jugar, déjate levar por lo natural, algo que te pide volverte a topar. A canteira non para. Agora non para. A motivación non para. Porque o deporte galego non ten parada. Terra delle ser, terra de soñar, terra que te pide tempo da jugar, terra que te da tempo de nacer, está ya pedir, volver a sentir. Yo, listen, every beat, every rhyme, let it all unwind. In this timeless place, up as you will find. We don't need to stress, just embrace the light. In this unseen real, let your soul take flight.
Terra de lecer, terra de soñar, terra que che pide tempo da jugar. Déxate levar polo natural, algo que che pide volverte a topar. A canteira non para. Agora non para. A motivación non para. Porque o deporte galego non ten parada. Moi boas tardes, benvidos a esta final da Liga Primeira Autonómica Femenina, onde se enfrentarán o Club Baloncesto Laracha co Ensino de Lugo. Pasamos a facer a presentación dos equipos. Polo Club Baloncesto Laracha xogarán o número 3, Alba Uxía. 6, Lucía Díaz. 8, Luz Moreno. 9, Sofía Rodríguez. 10, Juliana Reina. 19, Irene Lorán. 21, Antía Fuego. 30, Daniela Camargo. 47, Vinci. Adestrador Vito Caballo. El Ensino de Lugo jugará con número 2, Nicole Labrada. 5, Irene Vero. 7, Saray de Sella. 8, Marina González. 11, María Catala. 12, Clara López. 15, Noa López. 16, Raquel Vázquez. 17, Claudia Rodríguez. 31, Candela López. 95, Eva Yepes. Adestrador, Amin Taboada. Arbitrarán el encuentro Miguel Brasa y Raúl Porta. Mesas, Alejandra Carrillo, Nerea Moreno, Javier González. Buen partido a todos.
A motivación non para. Porque o deporte galego non ten parada.
Terra delle ser, terra de soñar, terra que te pide tempo da jugar, terra que te da tempo de nacer, está ya pedir, volver a sentir. Yo, listen, every beat, every rhyme, let it all unwind. In this timeless place, up as you will find. We don't need to stress, just embrace the light. In this unseen real, let your soul take flight. Terra delle ser, terra de soñar, terra que te pide tempo da jugar, déjate levar por lo natural, algo que te pide volverte a topar. A canteira non para. Agora non para. A motivación non para. Porque o deporte galego non ten parada. Terra delle ser, terra de soñar, terra que te pide tempo da jugar, terra que te da tempo de nacer, está ya pedir, volver a sentir. Yo, listen, every beat, every rhyme, let it all unwind. In this timeless place, up as you will find. We don't need to stress, just embrace the light. In this unseen real, let your soul take flight.
motivación non para. Porque o deporte galego non ten parada.
A motivación non para. Porque o deporte galego non ten parada.
puesto para el Sino de Lugo. Nonaboa, Sebastián. Bueno, pues tenemos el equipo como se ha coordinado el equipo ganador. Decía que empezamos con ceremonia de entrega de esta final de la Liga Social Femenina de Primera Autonómica. Empezaremos entregando agasallos a los árbitros da final e aos mesas. Árbitros Miguel Brasa, Raúl Portas, los mesas Alejandro Carrillo, Leonardo Miguel e Xavier González. Nonaboa polo traballo realizado. Vale, pasamos a entregar su campeón, el Sino de Lugo. Entrega un trofeo de segundo clasificado a compañera Bárbara Troncoso. Nonaboa al equipo de Lugo. Y ahora entrega al equipo campeón. Primero clasificado, Club de Baloncesto Garaza. Entrega al compañero Ricardo Lozada el trofeo de campeón al equipo del Club de Baloncesto Garaza.
A motivación non para. Porque o deporte galego non